Fudbalski klub Voždovac je jedan od najstarijih klubova u Srbiji. Osnovan je kao Fudbalski klub Dušanovac daleke 1912. da bi ime koje i danas nosi dobio 17 godina kasnije. Najveći uspeh ostvarili su u sezoni 2005-2006. plasmanom na 3. mesto u prvenstvu Srbije i Crne Gore. Misija ovog kluba je da iz sezone u sezonu ponavlja taj uspeh i utvrdi svoju poziciju kao 3. srpski klub. Imamo neki petogodišnji plan gde u tom petogodišnjem planu smo napravili neki plan i program da kroz tih 5 godina izađemo u Evropu. Znači ove godine zbog specifičnosti rezultata plan nam je da ostanemo u ligi jer je svaka druga godina u Superligi za novi tim kao što je naš tim relativno mlad klub iako je Voždovac osnovan 1912. godine, ali druga godina je u Superligi da ove godine izborimo status Superligaša, u stvari da ostanemo u Superligi i da narednih nekih godina probamo da napadnemo Evropu, da izađemo u Evropu. Ove godine smo čak neplanirano došli u polufinale kupa i kroz to polufinali, može čak i finali, iako smo prvu utakmicu izgubili 2-0, ali dalje imamo nadu da može čak i ove godine neplanirano izađemo u Evropu, ali ako se to desi, normalno da ćemo ove ruče prihvatiti. Ali je prevashodni cilj da ove godine ostanemo u Superligi. Prošle nedelje Fudbalski klub Voždovac iznenada je ostao bez trenera. Nakon nešto više od godinu dana boravka na klupi Zmajeva, Zoran Milinković, sada već bivši šef stručnog štaba, odlučio je da pređe na klupu jesenjeg šampiona Partizana, pošto se za to ukazala prilika. Na njegovo mesto vrlo brzo došao je Bratislav Živković, koji je nakon bogate igračke karijere, za vreme koje je branio boje Vojvodine, Crvene zvezde i Sampdorije, ostao u fudbalu i bio pomoćni trener belgijskog Lirsa i Crvene zvezde. Sigurno smo napravili dobar izbor. Znači, po pitanju ovih par treninga što smo uspjeli da vidimo i u razgovoru sa novim šefom i sa igračima, mislim da smo napravili baš dobar izbor. Vidjet ćemo normalno kroz rezultate, rezultati će pokazati sve šta i kako. Što se tiče promene trenera, to je se normalno desilo neplanirano jer nama je šef struke bio Zoran Milinković, jedan izuzetan čovek, izuzetan trener koji je sve u klubu zadužio nekim svojim radom i predanosti svom poslu. Dobio je ponudu Partizana normalno koja se ne odbija i mi kao klub nećemo stajati ni igraču, a kamoli ni treneru da napravi malo veće ambicije i da ode u veći klub kao što je normalno Partizan. Što se tiče Bratislava Živkovića i njegovog asistenta Branka Vojnovića, mislim da smo napravili stvarno pravi potez jer je pre svega jedno veliko igračko ime bio u Crvenoj zvezdi i imao je lepu karijeru iza sebe. Radio je dugo godina u Crvenoj zvezdi kao asistent i sa Pintu i Slaviši Stojanović i s njim je bio sad u Lirsu. Ima neku harizmu, energiju koja mislim da je ekipi bila preko potrebna posle odlaska Zorana Milinkovića i normalno Zorana Lončara i mislim da smo napravili pravi potez. Vidjet ćemo normalno kroz rezultate, ali već po pitanju par treninga što smo odradili sa novim šefom i kroz atmosferu vidim da smo napravili pravi potez. Sticajem okolnosti došlo je do idealnog spoja. Želja Voždovca da u svoje redove dovede mladog i ambicioznog trenera uklopile su se sa planovima Bratislava Živkovića da dobije šansu kao prvi trener. Živković je bio prva želja Voždovca, a ponudu pozicije šefa struke Zmajeva vrlo brzo je prihvatio. Lako smo se dogovorili i pošto ja imam prijatelja ovde u ovom klubu, tu sam u ovom kraju živim i imao sam prilike da gledam i tim i s ovim ljudima da sarađujem ranije. Tako da nije, u 2 dana smo se dogovorili i eto, mislim na obostrano zadovoljstvo, nadam se da će ova saradnja biti uspešna do kraja sezone. Malo je vremena imao Bratislav Živković da upozna svoje igrače, ali je već uspeo da podigne atmosferu i unese pozitivnu energiju u tim. Pa dobro, još je faza upoznavanja i bit će malo vremena da nešto uradimo, moramo brzo da radimo da bismo nešto popravili. U principu to su igrači koji imaju kvalitet i ja verujem stvarno u taj kvalitet, ja sam imao prilike da gledam. Mislim da Voždovac ne zaslužuje ovu poziciju na tabeli koju trenutno ima i mislim da će stvari da se poprave u narednom periodu. Pa mislim da je ekipa malo izgubila samopouzdanje i na tome ćemo staviti akcenat ovih dana i u narednom periodu. Fizički ekipa dobro izgleda i mislim na tom planu i ne može puno nešto da se uradi sada. Prevashodno na tom psihičkom planu, psihološkom, da popravimo neke stvari i da se ekipa malo digne i misli da će rezultati doći. Neće biti toliko teško podići moral i atmosferu u timu, jer čini se da su igrači pozitivno prihvatili novonastalu situaciju i izgleda da dolazak novog trenera nagoveštava pozitivne promene u klubu sa Voždovca. Ja se nadam da će biti promena i to promena na bolje što se tiče rezultata. Ovom prilikom bih želeo da poželim sreću Zoranu Milinkoviću u Partizanu, puno sreće i uspeha i naravno dobrodošlicu našem novom šefu i
doneo jednu pozitivnu energiju, malo drugačiji način rada i nadam se da ćemo se što pre upoznati i da će pozitivni rezultati doći već u subotu. Promjene u fudbalu su sastavni deo te igre i mi smo tu da se što pre prilagodimo za novim zahtevima novog šefa i svi pozitivno reaguju. Iako je Voždovac u ovom trenutku pretposlednji na tabeli, do kraja prvenstva ima još 10 mečeva, što Zmajevima ostavlja šansu da uz novog šefa struke napreduju na tabeli i završe prvenstvo na zasluženoj poziciji. Pa naše mišljenje je da Voždovac kao klub ne zaslužuje ovo mesto, ali prvo mi kao igrači moramo da pokažemo na terenu bolje partije i nadam se uz naporan rad i malo više sreće da ćemo početi sa pobedama i sa pomakom na tabeli. U narednom kolu, 4. aprila, Voždovac dočekuje OFK Beograd i sigurnim korakom ide na prvu pobedu u ovoj godini. Možda baš novi trener donese sreću Zmajevima, kao i prve bodove posle dužeg vremena. Pa dobro, mi nemamo izbora i mi u sportu, u svakom sportu se ide na pobedu, tako da, a naročito sada u situaciji u kojoj se mi nalazimo, mislim da nemamo izbor osim da idemo na pobedu i da uradimo sve i da se dobro pripremimo, da uradimo sve da dođemo do 3 boda. Naporno radimo, imamo nedelju dana da pripremimo utakmicu, očekuje nas veoma težak zadatak, to je jedna mlada, ali uigrana ekipa, ostvarili su dosta dobrih rezultata, ali isto tako verujemo u našu ekipu, naše momke da ćemo uspeti da ostvarimo prvu pobedu u drugom delu prvenstva. U prvom delu smo izgubili nesrećno u nadoknadi vremena iz penala. To je bila dosta drugačija utakmica od ove koje nas očekuju u subotu. Što se tiče naše ekipe, otišlo su 3 igrača, došlo je dosta novih. Što se tiče ekipe OFK Beograda, oni su maltene u istom sastavu, ali opet igramo na našem terenu. Situacija je donekle slična na tabeli kao što je bila u prvom delu. Nismo ni tada imali ni jednu pobedu, tako da ovo je pravi trenutak da promenimo stvari i da dolazak šefa obeležimo s 3 boda. Pored angažovanja oko prvog tima, fudbalski klub Voždovac puno pažnje posvećuje i mlađim selekcijama. Tim stručnjaka priprema mlade igrače kako bi jednog dana postali okosnica prvog tima. Kao i svaki klub u Jelen Superligi, tako i mi ulažemo jako puno u rad sa najmlađima. Upravo neki globalni cilj jeste pre svega da najmlađi zavole sport, odnosno fudbal, te kasnije kroz proces selekcije deca se izdvajaju koje imaju po kriterijuma selekcije više mogućnosti da se bave fudbalom u budućnosti. I krajnji cilj naravno jeste da osposobimo igrače za vrhunski fudbal, znači da zaigraju za naš prvi tim. U našoj selekciji svako godište ima svog trenera. Svaki trener je dužan da napravi plan i program za svoju uzrasnu kategoriju. Znači taj plan i program u zavisnosti od senzitivnih faza mladih igrača se pravi. Naravno, zavisi od psihofizičkih karakteristika te uzrasne grupe. Tako da na tom putu svaki trener ima podršku generalnog direktora u vidu struke i veoma puno i posvećeno znači rade sa najmlađim. Nizom akcija, čelnici Zmajeva trude se da fudbal približe mladima i omoguće svima koji vole ovaj sport priliku da se dokažu i zasluže svoje mesto među najboljima. Ono što je još zanimljivo da eto u toj našoj školi smo pokrenuli akciju 2008 besplatno na krovu, znači što znači da dečaci predškolskog uzrasta rođeni 2008. godine će imati tu priliku da do 1. septembra besplatno treniraju ovdje na stadionu 2 puta nedeljno. Tako da eto pozivamo sve dečake tog uzrasnog doba da dođu i da rade sa nama i nadamo se da će i oni jednog dana postati fudbaleri Fudbalskog kluba Voždovac. Krajnji cilj omladinske škole Fudbalskog kluba Voždovac da znači u budućnosti nosioci igre našeg prvog tima budu upravo izdanici naše škole koji će upravo ovdje stasati, obučiti se tehnički i taktički i jednog dana
biti predvodnici ove ekipe u Jelen Superligi.